ndabasuje mbahe ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Reka duhere mu nkuru iremereye cyane. Ikipe ya Real Madrid yashize hanze ku munsi w'ejo, ariko reka mbibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Real Madrid yashize hanze itangazo rigira riti Real Madrid Football Club and Kylian Mbappe have reached an agreement under which he will become a Real Madrid player for next 5 season. Real Madrid ivuga ko yamaze kumvikana na Kylian Mbappe muri sezo eshanu ziri imbere. Kylian Mbappe akazaba yerekeza mu ikipe ya Real Madrid akayikinira. Uyu kapiteni w'igihugu y'Ubufaransa akaba avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain yakiniraga, akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid nka free agent cyangwa se nk'umukinnyi udafite amasezerano, kuko uyu mugabo yasozanyije amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba agiye gukina Euro ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ikipe ya Real Madrid imaze kumutangaza, Kylian Mbappe na yese ajya ku rubuga rwe rwa Instagram yandika mu cyongereza amagambo agira ati a dream comes true, inzozi zibaye impamo, so happy and proud to join the club of my dream Real Madrid. Numva nishimye ndetse ntewe ishema no kuba ngiye kujya mu ikipe y'inzozi zanjye Real Madrid. Nobody can understand how exist I am right now. Nta numwe wakumva uburyo ntewe ishema cyangwa se nishimiye kujya mu ikipe ya Real Madrid ubu ngubu. Aravuga ati I can't wait to see you Madridista and thanks for your support and unbelievable. Sinjuzarota mbabonye cyangwa se ngeze imbere yanyu Madridista, ndabashimiye uburyo mwita cyangwa se mushyigikira ikipe yanyu ya Real Madrid. Akaba yishimye uyu mugabo w'imyaka 28 wavutse mu mwaka w'1998, yatangiriye umupira w'amaguru iwabo ibondi muri Cameroon, ufite ababyeyi babiri, umunya-Cameroon akaba ari papa we ndetse n'umunya-Algeria akaba ari mama we. Uyu mugabo wavutse mu mwaka w'1998 agatangira umupira mu ikipe y'abana iwabo ibondi, agakomereza mu ikipe ya AS Monaco aho yayikiniye imikino 60 akayitsindira ibitego 27 nk'abigize umwuga, akaza gutizwa mu ikipe ya Paris Saint-Germain, akaza kurangira aguzwe miliyoni 180 zose z'amayero. Uyu mugabo agakora amateka yo kuba umukinnyi wa kabiri uguzwe amafaranga menshi ku isi. Yakina ikipe ya Paris Saint-Germain imikino 305 ayitsindira ibitego 255, aba umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri Paris Saint-Germain kuva yabaho. Akina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imikino 77 akayitsindira ibitego 46, akaba muri kariyeri ye muri rusange amaze gukina imikino 442, akaba amaze gutsinda ibitego 300 ibitego 328. N'umwe mu bakinnyi bazi kureba izamu cyane, afite imibare iri hejuru cyane, akaba agiye gukinira imyaka 5 iri imbere mu ikipe ya Real Madrid. Uyu kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa akaba azakina ikipe y'Ubufaransa ari umukinnyi wa Real Madrid. Ikipe ya Euro ikaba yamaze gushyirwa hanze mu bakinnyi bakinnye Champions League muri rusange, ikaba barashizemo Gregory Kuberi umuzamu wa Borussia Dortmund, mutuba defense akariwo Martin Hummels wa Dortmund ndetse na Rudiger wa Real Madrid. Urundi rumwe ruriho Dani Carvajal wa Real Madrid, urundi Ian Maatsen wa Borussia Dortmund. Hagati mu kibuga harimo Vitinha wa Paris Saint-Germain, Marcel Sabitzer wa Borussia Dortmund ndetse na Jude Bellingham wa Real Madrid. Urundi rumwe ruriho Phil Foden w'ikipe ya Manchester City, urundi ruhande ruriho Vinicius Junior w'ikipe ya Manchester City. Uruhande rwa rutayizamu kuri nimero 9 kariho Harry Kane w'ikipe ya Bayern Munich. Ku munsi w'ejo kandi nibwo ikipe ya Chelsea Football Club yerekanaga ku mugaragaro umutoza witwa Enzo Maresca ugiye gutoza ikipe avuye mu ikipe ya Leicester City, uyizamuye mu cyiciro cya kabiri, akaba namaze kuyiha igikombe ko yaje ku mwanya wa mbere. Uyu mugabo Enzo Maresca akaba yarahoze yungirije Pep Guardiola mu mwaka wa 2022, akaza gutangaza amagambo agira ati to join Chelsea, one of the biggest club in the world, is a dream for any coach. Ninzozi z'umutoza wari wese kuba yajya mu ikipe ya Chelsea, imwe mu makipe aremereye ku isi mu mupira w'amaguru.
ikipe ya Aston Villa nayo yaje kuba ivuga ko iri kumvikana cyangwa se amakuru ajya hanze yuko Aston Villa iri mu biganiro n'umukinnyi wa Luton Town byenda kugera ku musozo wita Ross Barkley wakina ikipe ya Chelsea agakina ikipe ya Everton ariyo yazamukiyemo n'andi makipe atandukanye akaba azaba ajya mu ikipe ya Aston Villa. Mutoza Unai Emery akaba ari umwe mu bakinnyi bafite experience yifuza kugira ngo bazamufashe ku mugabane w'Iburayi bwo bazaba bari gukina Champions League n'ikipe ya Aston Villa. Naho ikipe ya Crystal Palace yasoje neza sezo ikaba yamaze nayo kumvikana ku mukinnyi y'umuyapani wita Daichi Kamada kwerekeza mu ikipe ya Crystal Palace. Uyu mukinnyi ukinira ikipe y'igihugu y'Ubuyapani akaba aje nka free agent cyangwa se nk'umukinnyi utari ufite amasezerano n'indi kipe iyo ari yo yose. Naho mu ikipe ya Napoli havugamo amakuru yuko umugabo witwa Giovanni Simeone umwana wa Diego Simeone utoza ikipe ya Atletico Madrid nawe ateganya guhindura ikipe akaba ashaka kuzerekeza mu makipe yo mu Bwongereza cyangwa se muri Espagne mu makipe akomeye azamuha umwanya wo gukina bihoraho. Akaba ashaka ngo guhindura ikipe yiwe muri isama akaba ari umwe mu bategerejwe guhindura ikipe ku makuru dukeza Fabrizio Romano umugabo ukomeye cyane. Naho umugabo witwa Emil Smith-Rowe umukinnyi w'ikipe ya Arsenal Football Club akaba ari kwifuza bikomeye cyane n'ikipe ya Fulham kugira ngo aje kuba yasimbura Willian uri kwifuzwa bikomeye n'amakipe yo muri Saudi Arabia. Umwe mu bakinnyi ikipe ishaka kuba yasinyisha muri iyi sama akazakina umwaka utaha w'imikino. Amakipe y'ibihugu mu rwego rwo kwitegura Euro izatangira ku itariki 14 z'uku kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo muri iyi mpeshyi ikazaba ibera mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ikaba yakinaga n'ikipe ya Bosnia Herzegovina ikaza kwitsinda ibitego 3-0. Ikipe y'Ubwongereza yari yakiriye ikipe ku kibuga St James Park ikaba yatsinze ibitego 3 byose ku busa. Cole Palmer agatsinda igitego, Alexander Arnold ndetse na Harry Kane waje gusoza umukino. Ubudage bwaje kunganya na Ukraine ubusa ku busa, naho Croatia iza gutsinda ibitego 3-0 itsinda ikipe y'igihugu ya Macedonia. Ibitego byatsinzwe na Pasaric ku munota 79 ndetse n'umukinnyi witwa Majeri watsinze ku munota wa 10 ndetse n'umunota wa 45. Amakipe atandukanye akaba akomeje kwitegura imikino y'Uburayi cyangwa se Euro izatangira ku itariki 14 akaba agenda akina imikino ya gicuti itandukanye agenda amenyereza squad yayo nyuma yo kuva mu maklebe na sezo irangiye. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom mwibuke gukora subscribe.